su u najgorem trenutku za nas. Gospodine Matuš, vi ste dvostruko tužni jer izgubili su i Hrvatska i Švicarska. Imate pravo. Međutim, zahtjevi i želje Švicaraca su bili mnogo manji nego što su nas Hrvata. Ja konstatiram da ova reprezentacija nije tako loša, ali da ni blizu nije onih vatrenih od Aljoše, Prosinečkog, Bobana i tako dalje. Međutim, šta me zabrinjava da je Hrvatska primila 4 gola, recimo, a govorila je primila 4. Mislim da su zahtjevi, odnosno da su očekivanja bila prevelika i zato je i razočaranje ne samo kod mene, nego ovdje u studiju i vjerojatno u hrvatskim domovima jako veliko. Aljoša, jer se možete vi sjetiti kad je Hrvatska primila 4 gola? Pa pričali smo prije po završetku utakmice, ja se stvarno ne sjećam. Bilo je nekih rezultata u prijateljskim utakmicama, recimo protiv Slovačke u Bratislavi, ali koliko se ja sjećam, to su igrala igrači iz Hrvatske lige. Izgubili smo Francuza u Parizu 3:0 prijateljsku utakmicu i stvarno ne znam. Da, zapravo u 2 utakmice protiv najjačih protivnika primili smo 6 golova, a to je puno. Pa evidentno da je puno, zato evo i gospodin je prije mene rekao, u biti mi smo gradili igru na našoj zadnjoj liniji, to jest na našim obrambenim igračima, jer smo stvarno imamo prave obrambene igrače, ali eto, definitivno smo pokazali da u ovom trenutku nismo spremni ponoviti onako dobru igru kao protiv Francuza. Pretpostavljam da nas u ovom trenutku još uvijek slušaju i da su s nama naši komentatori Sušec i Buljan. Jeste li možda malo sredili dojmove? Možete li sada naš razgovor obogatiti s još nekoliko rečenica? Pa ja bi... I posebno tu napad mora napraviti jednu veliku trku, kao što je i njihov napad kad izgubi loptu, oni u preformaciji strahovito brzo. Više su nam oni oduzeli lopti nego što su njihovi odbrambeni. Da ovdje se zagrijava Ivica Mornar i da je to, ja mislim, dobra vjera koji su 80. i mlađe godište, Cole, Terry, Steven Gerrard, Rooney, čak 85. kod nas. Bolji izbor igrača, više kvalitetnijih igrača, pa mogu, ja bih rekao, ne riskirati, nego jednostavno dati šansu mlađima. Međutim, očito da mi nemamo ovenu šansu za kontru, međutim mi moramo riskirati. Ušao je Mornar, a ja očekujem za 15-20, najkasnije 20 minuta da će ući i Oli. Vidim i Šokota i Pršo i Mornar je na desnu stranu, a Rosso prelazi u sredinu. Da li to znači da možda neće biti kapetan ovacijama od svojih navijača? Evo, sada se vratio i Živković, znači naša Rosso su tu. Nema Roberta Kovača, Živković se povukao na mjesto stopera. Ili ćemo igrati praktično možda i 3-5-2. Pršo. Mornar prema Kolu, evo odmah dobro centaršuta Mornara. Baciti van u korner. 0, njihov Bruckner je uveo čak 7, gotovo. I Scholes opet sam, Scholes i Butina je na pravom mjestu. Nemamo što prigovoriti. Nemamo, apsolutno, on je danas vrlo korektno, ja bih rekao odlično obavio svoj posao do sada i ja se nadam do kraja utakmice da će isto tako biti. I Niko Kovač ponovo na istom. Oven je napred, tu je Wayne Rooney koji se izvlači uvijek ovdje na 30 metara. Scholes na udarcu. Scholes i bravo Butina, ali Butina je ovdje. Butina moći odoljevati ovim opasnim udarcima koji sjevaju od različitih igrača. Izgleda da smo nastavili drugo vrijeme kako smo... Ali sada leži u našem 16-tercu, ozlijeđen naš vratar, prekinut je
susret, Kolina je to vidio i evo dr. Baktijarević, prvi ozbiljni prekid u jednoj ovako korektnoj utakmici. Dobar Tudor, Rosso protiv Ashleya Cola. Englezi sada već počinju smirivati igru našeg zadnjeg reda. Tu je Šimunić, ali opet dugo to se ide stalno na Mornara. Mornar prema Pršo. Pršo nije mogao doći do udarca. Samo da se nije Pršo ozlijedio. Ide sad sasvim sam Oven. Šimunić ga pristiže i Oven preko Butine i preko gola. Kako brzo se Englezi otvaraju, kako brzo stvore tu priliku za kontru. Ali mora se uzeti taj dio hazarda. To će sigurno donesti na izgubljeno i opet ide Oven, ali ovog puta je Butina bliži lopti. Gledam baš Runija i prema njemu je bila Olić, Šokota, Niko Kovač. I može to stići Olić, samo imali u sredini koga. Sada dolaze Pršo i Mornar, Olić i Niko. Za Šimića, Šimić može centrirati. Dobro je to prema Šokoti, Šokota na Pršo prilika. Pršo je blokiran, taj udarac za offside. Donosi ploda, donosi nešto, konačno da prijetimo. Nadamo se da je ovaj početak naše, ja bih rekao, totalne ofanzive koja bi trebala dati rezultate. Mislim iz ove situacije da smo morali nešto više. Igramo sa 10-oricom, jer Mornar izlazi van da u liječnici pomognu. Sada dobro i dugo drže loptu, da je bilo tako barem u prvom dijelu. To je za Olića, Olić u prilici, vuče ga tamo Gary Neville, još uvijek Olić. Sada je Ashley Cole kraj njega i Šimić se pojavio tu, Šimić. Ali na ovoj... Izgleda da je to jezik Rosso. Butina ništa ne riskuje. Butina u igru, Beckham je tu, Gerrard i Rooney i Butina. Pršo, dolazi Rosso može pucati, Rosso i nažalost igra Hrvatska, to je ono što smo željeli, pa makar to je ohrabrujuće što smo počeli igrati. Niko ne ide na tu loptu osim Lamparda. I Šimić je naš 10. igrač sa žutika. I Englezi ne mogu u tim brzim dodavanjima bez pogrešaka. A normalno je što se brže igra, mogućnost... Samo kraj njega je bio Rosso, vidite da čak ni Butin, onda Beckham centrirati. Nino otvorio prostor za Niku Kovača. Evo Pršo u 16, to uvijek izgledno kada je Pršo u 16, ali... A izašao je Dario Šimić, dakle vidi Rosso i Kovač, naši sada središnji vezni igrači, Zrna i Mornar po desnom boku. Pršo pogriješio. Rooney Oven, Rooney ide sasvim sam. To je 3-1 za Englesku u zraku. Englezi mislim da sada gotovo osiguravaju tu pobjedu 3-1. Kako je Rooney ostao sam, Bog ne znam. Mislim sa ovim rezultatom 3-1 da je gotovo sve i ne bi dobro bilo kad bi još koji pogodak primili. Da, to su Rooney i Oven izbacili četvoricu naših igrača koji su bili u liniji.
3-1 je rezultat bio i utak. Nije reda kad oduzmu loptu koliko kvalitetno krenu naprijed. Mornar, dobar centar šut i skinuo je prije toga. Sada može i Sven-Goran Eriksson. Igrač Tottenhema, univerzalac, jedan isto iz mlađe generacije, onih koji se spominje da su rođeni 80. i kasnije. On je 80. godište. Pršao prijenos prema Šokoti. Bekem duga lopta, to bi trebala biti Tudorova, ali odbila mu se od glave, ipak je popravio. Paul Gerarda. Ide van Wayne Rooney, kako tamo piše, Pride of Merseyside, ponos Merseyside i ulazi Darius Vassell. Eriksson misli da je riješena utakmica. Šimunić, prve prema Mornaru, Mornar sada 7-8 metara, Srna. I 3-2, to je Tudor bio. Igor Tudor i konačno taj njegov gol koji smo dugo čekali. Dušo Tudor iskupio se pogreške protiv Francuske, evo pogodkom 2-3 pravljao. Sada se postavilo onako kako sam prije rekao, Francuska je broj 1, vodi protiv Švicarske, jego ona postava. Mornar, Olić. Praktično smo dali 2 gola nakon Rapajčeva centar šuta i nakon ovoga nabacivanja Darija Srne. To je pokušaj Dariusa. Tudor, Niko Kovač. Mora je vratiti jer ga napadaju već dvojica. Pršao. To je Šokota i u ruke okvir. Steven Gerrard. Prošao je Živković, ali ne i Bud. Beckham, Lampard i to mora biti gol. Izmicali su se od njega svi. I naravno da Lampard takvu šantri u 79. minuti. Sada u usporenoj slici ćete vidjeti kako bježi Živković od njega. Kad je izašao je bilo kasno, već je Lampard maknuo predaleko od Živkovića, svi drugi igrači da pomognu. Neki su... Mornar je izborio poziciju za centar šuta i neće. Naravno će sada Oto Barić biti izložen silnim kritikama. Englezi prezadovoljni, bit će to Vassell. Majstorski je kick dao. Mutina je već imao tu loptu, ali dobro, spustio je nogu Ovenu. Francuska je završila svoj posao. Za Francuze golove daju samo za sada Zidane i Henry. Zidane 3, Henry 2. I prenesena lopta do Olića i daleko na drugu stranu nije uhvatio James. Tudor je tu, pa Mornar pršao i James izvanredno. Kovač s lijeve strane našeg napada. Nema nekog više tu velikog sustava sada u igri. Evo, bliži se kraju i ovaj susretiko možemo polako potpući crtu. Pa Englezi su tokom cijele utakmice tako reći više prilika, više puta su šutirali na gol. Mislim da mi nemamo
začim žaliti. Mislim da su sasvim zasluženo pobijedili. Ali što je s onim, da li smo mi mogli drugačije i bolje? Pa mislim da je utakmica sa Švicarcima nerešeni rezultat da smo Francuze, odnosno Engleze, i zapravo teško je bilo očekivati iz te dvije utakmice da ćemo proći u sljedeći krug. Objektivno govoreći. Da vidimo još tu samu konačnicu, to je Rosso i Srna. Mornar tamo sa kolom, dosta poboja, ali duga lopta na drugu stranu. Gary Neville, out iza Oličana. Na Evropskom prvenstvu u Portugalu koji će završiti sa 2 remija i 1 porazom. Sarna prema Šokoti. Još samo zadnja je minuta to i čeka da neko od naših ga napadne. Igra uopće nije bila obećavajuća, bilo je vrlo izvjesno što će se dogoditi i preći u vodstvo kasnije kada smo preuzeli i više rizika imali smo i više izgled bio u takvom dobrom raspoloženju, u takvoj velikoj formi, taj poraz bi bio vjerojatno još teži. Lako moguće da je ovo kraj jedne generacije koja je zakoračila u 4. desetljeće. Osobno mislim da balazi šteta. Imali smo Francuze što nas pobjedili s nekadašnje svjetske i aktualne evropske prvake. Danas smo imali vodstvo protiv Engleske, ali pravi. Jasno, kad gledamo unazad da možemo zaista žaliti utakmica sa Švicarcima koji smo loše igrali. Mislim u toj utakmici da smo možda bolje igrali kako možemo i znamo. Trebali smo dobiti u drugoj utakmici ima Englezima sa jednim pravim Englezima i sigurno sa ovom igrom da su se Englezi preporučili najviši vrh. Eto, cijeni gledatelji, ostanite uz naš program, vratit ćemo se uže kako će prokomentirati ovu utakmicu. It's coming home, to